wega muchijwa mukari umwe wa nture ya Gatorotwe ward ya Nkondi Tharaka South na ritwa Njeru maingi ni kuromba utethio kuma kiri antu bawende bubwega kana thirikari bariromba utethio bwa mbeca kenda banenkira mwiri jwa mwana wao wa miaka 16 uria wakwire mwambiro jwa mwaka juju akwajwa ni murimo jwa nyimberi tho sibitari ne Kenyatta irandura sibitari rikinyite milioni 5 na mwaka thaiji muchejuju jumbite kutha chiringi ngiri 20 yake irite mbagutethia Paul Wakabethe ari na ntonkurukia kena gwinya marita muno wana kumama ntimamaga wana utie bundu thaga karaga gwogu ndaturanirwo inte na mekinyete ntie imusi wa Njeru maingi kumanturania Gatorotwe kamathirubi wa dini ya Nkondi bakirira endi wega kana mukabo wao kuumiria na kubatetheria kuria mberu sibitari-ini Kenyatta ni kingo bomba kunogokia mwana wao uragwa batigire kwa mwambirioni wa mweri mukuruku iti murimo wa kansa nuwari amwaye kansa ya kuma methonja na maguru ambire kuma gakinya kuthia kioro kia Ntharu akithia kinya mauma wa Madam mwanka mamire athire gwita tariki 8 kuma mwanka Kenyatta kuma tariki 27 mweri wa tariki 27 irio athire Kenyatta akuthi Kenyatta atuika agwitwa na etiro tariki 9 agitirita na hospitali ni ikwari na mbiro nene muno ni milioni 1 na 31 mwana oratere turobo wake nyuma ya kwajwa kansa ya metho muche baraji atakira gintu guntu kwa mburi munda barendie chwe mwankira nyama bati manyomba iraba mamaga baratuwa bakigwika makobi ya ukubaturanirito indiguru bakarete karia nyungu na gwitirana nchege baika magambo mwankira ya kure ukegwa ikinyamara kitheri wogu na turita baba kuyokomana bakaya bakandumia kuria kumagu mbecha na kachietitie ikithia na kikwendelea ntuchwete mbechi chiremire na itikugana ndendiria kia gintu kionde na tie gintu ndinyu wananguko wanambi tie kiono ambi na mabati manyomba ntire ndakurire nkienda gia tukirwa no yija igu mbechi chiathirire tie bungi nkirutha ibyo ndachokire kwendia indi ntie gintu agambito ya ukirendi wega na ayumbe betu kana batuthurite na ukitio twingwa bae batute bantethie ndute mwana cimitari enuke nuntu mbiro na akathiete yenderete na cibitari no akegwitia gwakira ntugu ndekera nkwenda kuromba igetirwe Kenyatta na mbiro ni ojitetie wachangwa utire gintu itangirie 10 ngwete endi nkuromba kwa wendi bwega bonde atongorie batuthurite na antu bonde bagwendi bwega bantetherie mbonekana nkaja kwinukia kana kugakwa tongori betu bana twathuraga na kura kana ntu bagwendi bwega itu wegitiyo kinene sana kuge na gukaya kinya muntu kinya gwe bati tutethie na mbesa itukuthugania muntu onare ato ambe kwaria na bobe na usibitari bomba guturirisira mwiri guje ritucoke kuria gatomba ite guchumagaria kuma Gatorotwe nkiripotera Waru TV Bito Paul Wakabethe.